mutima wa Afurika hari igihugu gikungahaye ku mabuye y'agaciro kurusha ibindi byinshi ku isi. Ariko imyaka irenga 25 ishize Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabaye kimwe mu bihugu byahuye n'intambara zikomeye kurusha izindi ku isi. Iyi ni inkuru y'intambara ya Kongo, intambara bamwe bise intambara y'isi ya Afurika kubera uburyo ibihugu byinshi byayihuriyemo cyangwa se byagizemo uruhare. Amateka y'intambara asubira inyuma cyane, ariko ibintu byakabije umurego byatangiye nyuma yaho Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 yabaye. Nyuma yayo impunzi zirenga miliyoni 2 zahungiye muri Kongo, harimo n'imitwe yitwaje intwaro yakomeje ibikorwa by'ubugizi bwa nabi mu burasirazuba bw'igihugu. Ibi byateje umutekano muke ukomeye, bituma ibihugu bituranye bitangira kwivanga mu bibazo bya Kongo. Mu 1996 intambara ya mbere ya Kongo yaratangiye. Ingabo z'u Rwanda na Uganda zashyigikiye inyeshyamba za Laurent Desire Kabila zigamije gukuraho Perezida Mobutu Sese Seko wari umaze imyaka irenga 50 ku butegetsi. Nyuma y'amezi make y'imirwano, Mobutu yakuwe ku butegetsi mu 1997, igihugu gihindurirwa izina kiba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko amahoro ntiyamaze igihe. Mu 1998 intambara ya kabiri ya Kongo yahise itangira. Laurent Kabila yatandukanye n'ibihugu byari byaramufashije kugera ku butegetsi, bituma intambara yaguka vuba cyane. Ibihugu 9 bya Afurika n'imitwe yitwaje intwaro irenga 20 byinjiye muri iyo ntambara, bituma iba imwe mu ntambara nini yabaye muri Afurika. Iyo ntambara yahitanye abantu barenga miliyoni 5, benshi bapfa bazize inzara, indwara n'ingaruka z'intambara. Muri 2003 amasezerano y'amahoro yashyizweho, ariko imirwano ntiyahise ihagarara burundu. Mu burasirazuba bwa Kongo imitwe yitwaje intwaro yakomeje kuvuka no kurwanira kugenzura amabuye y'agaciro nka coltan, oba na zahabu, amabuye akoreshwa mu gukora telefone n'ibikoresho by'ikoranabuhanga ku isi. Ibi byatumye intambara ihinduka uruziga rutagira iherezo, aho ubukungu, politike n'amoko bihurira mu makimbirane akomeye cyane. Kuva muri 2010 kugeza uyu munsi, imitwe itandukanye yakomeje kurwana burasirazuba bwa Kongo. Abaturage miliyoni nyinshi bakomeje guhunga ingo zabo. Abasesenguzi benshi bavuga ko intambara ya Kongo itari intambara y'imbere mu gihugu gusa, ahubwo ari intambara ihuriyemo n'akarere kose kubera inyungu z'umutekano n'ubukungu. Uyu munsi ntabwo hari ibiganiro by'amahoro bikomeza kuba. Ibikomere byinshi by'intambara biracyagaragara mu buzima bw'abaturage. Imijyi yarasenyutse, imiryango yaratatanye, abana benshi bakuriye mu ntambara aho gukurira mu mahoro. Amateka ya Kongo atwigisha ko igihugu gishobora kuba gikungahaye cyane umutungo kamere, ariko amahoro akabura, ari nayo bukungu bukomeye kurusha ubundi bukungu bwose bwabayeho. Intambara zirashira, abayobozi bagahinduka amateka, ariko ubuzima bw'abaturage nibwo bukomeza kwikorera izo ngaruka zabyo byose. Iyi ni inkuru y'intambara ya Kongo, inkuru y'amateka, ububabare n'icyizere cy'amahoro azaza. Ariko hagati aho reka twikomereze twivugire kuri M23.